Pamirsa wilangan pengerau wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia selami periode Januari rauh Juli warsane makin kantos 7,3 yuta diri. Wilangan inucap nincap langkungan kalih dasa persen yening saihang sarang periode warsane lintang. Indeke inucap sekadi sane keturek sain Badan Pusat Statistik BPS. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini kaketus saking kantor berita antara nguadarang wilangan pengerau Wisman kantos Juli warsane mangkin pindah ke pindah ageng dawak warsa kali tali kali dasa raris pengerau Wisman ring Juli warsane mangkin kauningin siki koma tigang dasa siki yuta utawi nincap sawatara sia persen sayang sareng Junine lintang. Pengerah Wisman ke Indonesia selami Juli warsane mangkin akehan rauh saking Malaysia kantos penyatusan tali diri, wenten taler Wisman berkebangsaan Australia langkungan penyatusan tali diri, Cina 126 talian diri, miwah Singapura penyatusan talian diri. Bandara Ngurah Rai Bali miwah Soekarno-Hatta katurek sain dados pintu masuk utama moda angkutan udara miwah dados kenah pengerah Wisman sane pinih akeh antuk 800 talian wisatawan. Katanya nih gala suwe Wisman nginep ring Indonesia ring Juli warsane mangkin sawetara awoko. Anutin saking kelompok kebangsaan Wisman sane raos saking negara-negara Asia Tenggara pinih gelis nginep tigang rahina raris Wisman sane raos saking Afrika katanya nih pinih suwe nginep 15 rahina. Asa punika taler selain saking kebangsaan katanya nih suwe galah nginep nyane kantos sasurahina. Bali Pos Nguningayang.